bafethu niyaphila. Ni right bafethu. Hip hop engatheni yabo? Yeah. Awuthathe nje. Shit. 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 Bafethu niyaphila. From the faucet, I stand in front of this. Step my dad, and then put this up my bed. Now that John, and I'm put this in the side. Now that John, and I'm put this in the side. From the faucet, I stand in front of this. We're gonna die, and then put this up my bed. Now that John, and I'm put this in the side. Now that John, and I'm put this in the side. Tie to left, John, tie to right, John, tie to left, John. Funa ukuba nomlando, fana no Brenda Fassie. Ngithi bangifike eKasi, qhuma ama-flash igas. Ngasi bangidinga emlazi, ngiyahlela izaza ngicima ufakazi. Manje lo mntana uyabhala uyaqima, funa ukuya egoli kanjani ungalazi. Manje usuphenduka iqaba, ujola kanjani nothezi ungamazi. Yini ngase uyahlanya, sifike endlini wahlala efonini. Manje sengifana neslim, ucathi ngakujoba ngokutshala ngawini. Lalela sisi yokugcina ngakini. Brenda Fassie, bestelle full in jet. Sepadele, and it puts us up again. Nagajan, me nang pata sa jasabi. Nagajan, me nang pata sa jasabi. Brenda Fassie, bestelle full in jet. TikTok kakhulu maboneng ngiyathenda kakhulu kahle it's a brand new single wona mfethu yabo yeah we dropping kanje hip hop nje dope kakhulu kakhulu yeah mfethu imake so far since you came mfethu how you find the crowd lana mfethu injani atmosphere kumnandi bro kumnandi asifika la we straight man yeah abantu basazi sesiyazi bajayiswa yini yeah slow push it nje bayazi level abantu bathi sisije sisije sidene kakhulu slow push nje imani bafethu abantu bazombuza bafethu why need u2 namhlanje long story bro abantu baningi bese kuthi uyazi na teenage yabo kunika sibhekana nako sabantu abona abantu babhekana into eningi manje yabo so yeah sacabanga ukuthi sivele sithethe ugaza njani yabo sibayeke benze into zabo nentutho zabo akhona usokuseni yabo kuyaphila nje bro wami yabo ngangangangina thuna mhlawumbe yabo abakayivuseli kahle kahle because when we say usisijina we sign the contract so icontract abakayivuseleki so thina sayivusele sasisibo ku2 okay bafethu kade nginicela ukuthi nize kwi-Eduze podcast what the heck bafethu kwenzakalani yeah inkinga bro wami besibhizi bro wami wolo nyaka lo besifuna ukuqede lo nyaka bethu yonke ikhona yabo yeah sipushile ngesigeyinile yonke into music yabo yeah so bethu noma zobe sikhona izinto lezi singaza sibonana kwabe kuphilwa nje bro wami uyazi nawe kahle sikwimishini ye-EP yes it's it deserve EP kahle so we deserve kahle khona into esedropha ethize alright bafethu ngaphansi ngombambezela bafethu soyibamba after performance ne we are Eduze podcast ngimama hade ngibabone ngimama hade ngibabone athole ngiyashisa kulesama bafana ngidlali ngiyasifana hade ngibabone ngimama athole ngiyashisa kulesama bafana ngidlali ngiyasifana how dang fike neskimi singapheleli bathi abafana ngithwele ngathi mina ntwana hele ntombi yakhe ngibiza ngesikweleti ngeke sangithola ngimene amasayentisi ayangicubungula athi level lami izoqeda umhlaba bekela upink ntombi yakhe icathi ngupink bothe ngo ink ngebhede yami darling ngifuna u ink